Soms ontvang ons baie meer as wat ons voor kan vra. Somtyds voel dit minder en dikwels wil ons kla. Genade lig skyn helder vanuit Golgotha, geskeurde hande het reeds ons kruis gedra. Hier staan ons nou voor U, ons harte in ons hand. Neem dit, vul dit, laat U ryk kom, ja, ook hier in ons land. U is die Gawe aan my gegee, U is die rede vir my bestaan. Oh